Yero try. Sa hisin biang pan ngai ke jing kubulai pi baro ki paramwet ki perlok berjor lakalong ya pi gen samla ki long me ki long pa wat ki hat ki bere kumjo kebenaran kal belnya ni kapor pemerintah te kebangi tip ba hakatio ko bar kebalang kalapan bet na kalabuit gornti na kementai ke bangin ya plet jumat ha ke jing hikai na ke siti jum jepap te kana wanim Islam kapor tingin ya be sesisin sa kasi pagkanma ke bangin lala ba de ke bangin si puliru kumjo ha ka kanti kum tingna pa sa kasi pagkanma be sesisin wanin kong ngilala ke bangin pule kanya ke baning kong siya pangjong dalam perang ke bangin keren na kalau wanin kong dekat ke baning kong nang ta ngilala wan simru ha bide be kristan bat ke jincinjo na kalau nang wanin kong dekat ke baar nyo nang tau kristan berkejinyo silang kemat nang nang baar dekat beningkong dekat ke bekat lai nang tau kristan berkejingle hang nang ke baar dekat bekat sau dekat baar penrio pila ben page ha po ke YouTube channel ye kate biang sasisin tapi kuat ye ke ben ma biang ilade lagi ni jingkai bawa semat minta pot ngine kata hang bide berkejingkai ke jingdan bor ke jong telet na kalau nang ke balai dekat beningkong dekat ke besan tenginya pa me sekejing pule ke tin jong blai nagane ke kitab ng Jacob ng balay dekat beningkong dekat kebesan. Walong pi ginong hingkay babuan kupara bangit nga haba pidip. Bangin yo diang ke jing bishara bakam kraw. Namar habon ki ay jintut baro. Nada unu jintut aga ktin. Uni ulong ubrio ubajanay. Ubalak man sinsyar kamet ru baro kaway. Hakmi nibo ya kilakam haki simtur kikulai nang makin kongo yangi ni pen pairu ya kamet jongki barokawai hakmi ru ya kiliang ba laki kraw kata ba bala beru ya ki da kili air ba jur pen ban la pen pai lam ya ki da iboita ibaret shano ru kat baman gajingmu uba bat boita Kumtaru utli ulang tang idkot ibarit henry usat keren kraw hakmi katno kasistai ba kiding iding ibarit i penme no ikini ki sandali ki kot ni la pin bentah kini ki lai ni ki jing leni ki scare jaga jing pule tengi ya pai kabaning kong ni yakta ken ya chibya sprang bet kabaning kong ni kata avide ke jingmaham ya ki balong nong hikai ni ki bakwa balong nong hikai na kalonong beningkong kabar pat kadau jong ke jingmaham ke dekat kabar nang ta ke dekat ke balai dekat besan pat ni crunch pang kabor pinki jong utle tingi pa be se ke bentar ke beningkong ke crunch pang ke jingmaham ya ki balong nong hikai lani ki bakwa balong nong hikai Hak bentar ke beningkong ujakop ken ya seperang. Hak bentar ke beningkong ujakop ken ukuran sepang jong ke jing sekri, jong ke jing hikai, bat ke buram kinong hikai. Tengah pa yang kendiat sesien yang itu ke jing tok ke beningkong ke lain beningkong, uang kumne tuat long pi kinong hikai babon. Kaktian nong hikai. Kadai ke baki ju so tenat ya ke bakin keren syakini kinong elam niam. Ha ka jing sisa kinong elam ki kuaru ya ke ban kuat ki kum kita kinong hikai. Lese ka ktin Hebrew ke bau Jacob udan ha ka jingmut cubkat nomor utho ka Greek and rai ha ka jingmut cubkat jong nomor de ju undan ini ktin rabi ne raban. Ka ktin rabi kamut my grade 1 nani tahu bakrau jonga tari ke jingmut kiju berbor kiju sutunat kiju kuat kan bamano ban khot ki rabi jongki nani ban khot ru da teng ko kam krau su raban ne raboni ko pi kan ki kitab di gospel kinawi kai kidai ki bapau khmat ba ha ka jingem jong ka balang ke sportsman ke baningkong but hakasiti ko jong wapsul Paul lay turu ba kaway na ki country kam lani kaway na ki office hapo jong kabalang kaday ken malong nong hikay
Efesus nang besar ke boleh lajit kat tu kat ni belong kita kat tu belong apostol, kita belong pastor, kita belong evangelist, belong kini kai ru kum jo lajit kum ta. Ka ministry ni ka jing sekri jong ka jing hikai. Kalong kebadan kam bahadu kata-kata, kalong kebadan kam nu ki pori mamensua, war hadu kini kisni ki mamentaru kum jo. Kalong kebadan kam hadu kata-kata. Hai tu tip ni ka wairu ka ministry ni ka jing sekri ling ba jong ka jing kai ka ka wairu na ki jing sekri ka wayo jing ya rob ha najan baro ki jing sekri la manong takadaw balay bangin sa iro ikipri ki manang manhikai yin sa aji iro iki tiks to not to be the krenite tiks not be the kai tingal net ba pi dan la ki jong binyong ta ki favorite teacher dai Ini kinang kai bani sutunat aki school jeng idan ke por ba dawan ini nang kai bani sutunat ba nak yo tiak ru ngipek ba ki kmat nenam dai antak siwan tu nang kai belong boring nang kai belong boring kamot 4 dai ke por tiak la ko tiak no idan kum kita pitip na kadaw balay ba ka ministry jong ka jing hikai ka yo jing ro ba nenam jong kan itu nya pa Dan nomor baka jingtip, dari ke knowledge, barka bor ni miyong ka power kaya ringkat. Knowledge and power go hand in hand. Kaya ringkat. Ama bidan ya kata ka jingtip, bidan ru ya kata ka bor. Nganget ba kitole se kibaduna ka jingtip ni habang mapi kiduna ka jingtip nimnut batay start. Manu-manu batay start apa pilit sim dawai no doktor, batay start mapi doktor. Judan manu mablay mangingim dan jiktip siya pangjong ketu kajik kam ban sumar brio. Dai. Te ka jingdan ni ka jingtip. Kapelong yang alpi bengin yo ri kata ka bo. Harai kadang jing maru kunjo kadang ngipat imusiar pa. Balay beki kestanju, lene balay beki kestar ke podung Jacob. Ki kwa belong kinang hikai, namaru Jacob. Tu long pi kinang hikai babun. Balay beki kwa belong nang hikai. Nanar tu ki daw, kabaning kong tutip ni kani ka culture, lene ka podung Jacob. Nakisi spangut ki brio, banang bastatang si pongut. Balala jaba pila kam nang kam start pila long nong hikai pin yo igane ka jingsa itu kirabi jonga ni kirabi jongki tiki kuakin man yo ay kata kanam ka buram man sa itu man sa nyoy ki beki kita gibre wis ki start ni kirabi jongki ray Jacob ukran penduk mensim dak buong wat long pi kinong hikai babuan pada kelain ke baar, wai kejing maham. Kejing maham. Ban kuak long ningkai kelain ke baar, ke buwang. Habatip pengiyo diang ya kejing besar berkambun. Ban hikai kalong ke badan kam tang ba kitu ki ba hikai ki dei ke bakin dan ye kene kejing small to. Kata kalong ba ki dan ye kene kejing kit clear. Habalong nang hikai berobor. Habalong nang hikai jadi bendan berbor ketika jingkit klik. Kinong hikai mamdan ke jingkit klik dan jingma. Lapi ong ada nang hikai ada mamdan jingkit klik pat kita di hikai. Ujakob hang ni usia melodi rebudi nang hikai ada usah thon tinyin. Hari ke masuk nat kolong ba uru ang ngarung saya hak kata jing besar. Ka krau jung blai. Kenapa? Kinong hikai kin ha maka jing besar ka kam kraw susu ban yano kinong hikai kin yo e ka jing besar ka kam palat ban ki wai pat ki para banget ki bam sim hikai kam dai ka kam ka masuk jangi kinong hikai ben yang ban keren namal balai ka wai ka skingin ha ben jeng kamat jeng blai blai Pan jingkai naman kita ketin ke bangi keren. Kinong hikai. Kinhap hakata ka jing besar ke ba. Kam kraw. Balay namar ka jing sikri
Ông cái chính cái con thop ya cái con thop ya cái chính keren ya cái tiền. Hak abang ipun dan kam dah terlihat jengi ban keren. Kan mau bau terlihat jengi udah wayne kita khotmet ubah tam ban sinsar. Nale ban kontrol. Terlihat jenga jong pi. Kajingyay pendan kami terlihat jenga jong pi malah kesngi. Kapelong yang kebun kibagai jadi kapelong buat ikinong ikairu. Bakin numlat ban lepok. Kanungan na pedang jong pi lese. Nadu kasni kan ka ba mapi pilap diang yung Jesus Christ. Paslor banong ngampat jule pop si senru. Daw terlihat jenga. Atray numdan. Numdan. Ada ni mana berterwai pi na ay kata la pimpat jule pop si senru. Mangai penum slor berpille. Ya kata nama pitip. Menyembiang ke ketin ke telik ke bengi ikuran. Kajing pedan kampun sien yang telik dan keren iketin kan kelak du ikabannya lambah lai ki weiru kumjo. Kumengi ikan lagi ni kesini meminta. Namar kata seong kan bagi nong ikai idonnya ke jingkit klik ke bajorba nak minta ke jinglong jingman ni baka jamin sem jang gitu ki baki ki syakri. Idan ke jingkit klik ke bakrau ba. Jisu Lukas kelenong ke ba akar ke dekat ke sapu pra ngan pulitan ke bentak ke bakam cedin ongkum ni. Ha ubala ai sibun nauta unpan sibun. But how ba kila ai ki sibun nauta kin pan kambun ken. Kat ba pinang yo bun kata nang pan jingken kambun na pi nanga. Asangan kerana naik kentin ke basngau tu. Katba pidang yo sibun ke jingtip. Sibun ke information, sibun ke knowledge. Kata ke jingkit klik, kata ke responsibility bapin M. Katba kum ke jing yo jingtip ke dan bawah ke jing jangan topi. Mana piyo jingtip, mana piyo jingikai, mana piyo ia kata ke information. Bakadai kumni ban M, kumni ban yad. Kata nang terong ya kajikit klik agak jikim jaga jangan pi. Berkinong ikai kilong hakmat doe kiba tip ningkong tak me namar kipin krek. Kat barang yo jingtip, kat barang lom jingtip kata agak jingkit klik kadang jorba. Dari mana kedau cukup wat cukup long ikai bubon.